kilo kino kya katano biro byekozi binga kilo kino kyale biro binga kilo kino amayati kyale biro kozi abiri biro byekozi 20 iwo mwezi kagusembera ine kuhuwaho ukwezi kwa mukaga tusembera ine ku bantu kumaro kandi kwa mukaga mansa tuli hagati yo mwaka so atino ari abantu abakozere plan yo kuba ibintu bibakora tima babikizenka baddo okatesa kora kyo mwaka guno mwaka nyobuli mwaka nyenda nkola ikintu kindaba nindolera ate yiwa ne planingire kora mwaka guno takabikozere kanika kaire wesotinge meanwhile wiki baireta wiki waineka kutwara mwasalongo abantu kiki warozire mwasalongo bintu bingi mune kiri mwasalongo tinka kiroraganyo ekandu jagitalibaniza sound neyo baireki bintu bingi muno mwasalongo gitizoke gireki life eri mwasalongo tegambika okara mulinga abantu bakwegonza urunde kiurakora giteki hano hansi mano nagana teka seti atategekire kurungi no cyanga atakutaina kututahira kwijamanya muterekeze kinu mukole kikikino ororo tutwija seti o settinga biki tutakatandikire as a cameraman you know so badogo mba ninkaguze mwasalongo kasanga yo kiki wabayireho ekenyabo ine life all musajja ino bukama bwaye ubukama bwa salongo tinkaboro ragala ife yaina ainobo mezi bwenko omuntu mezi tuagenda twaikire twaikara aina aba mahura bakwikya ya mahure mumazire kuija ne baletaga mahure badogo nkwenda tukamulindira ko mara dakazinga tisa urumusinga zinka ibiri zona tumulinzira takaizi abantu agezenda bayikabataka kuchankarana ngo tubaitwenda muro baitukana ati bitutamire ati saza kumaraga ija nayo oli nayo mukama iwe arikangambire okaruranti yajaga okubaga mpati mwetegeke ajja kuija miso byali nagenda kuija basi ndiko wa information na ndiwe ngo muteko kamera kuija hati bakamuleta mbitinisa kuno bahimbire niko gamba zarogo niko abantu misa baine bitinisa byabo misa salonga ina masanyarazi gaina gaina tukwika kule nabantu abandi baliyo nabo balinzire salongo anti ati buli bwansa baga kutwale ati ngambi bitinditso kabirole bya salongo salongo ngumwenda muno kani by the salongo leka wikara nura baraba mu kamera nayo hano bika kuraba aho kwagora bikuno inyuma otaraba hagataho nkaba ni salongo ninyenda mu meeting amurora ndi fani waye kale jase bintu byaye bimu binyumira nko omuntu kandi nkunira nabantu bangi abaloko abakwenda chance egyo bangi abakunsa baga kumugenda kumurora baitu batagifuna bangi abakunsa baga genda kumurora but hati nkwenda tubaza conversation ona ajja kuyo generator ajja kuba tujunire ruhanga wange psychologically kina mningo na entakienda tukara kitoka hati nkwenda tunyumi hambozi eitwabalizeho tuli mu motoka abantu bakusinga baitu kuno ikara nura baraba ukwenda kuba mu kamera ukwenda kuba bati program eno tujikoze na Chanel marawa bairu mulinga ko cyanga buli kaire kukara naraba odaraba nawe kamera genda nkaise agwenda kamera mpake mukwate takulemererwa gaire ko nangiro aida wigara ngunaba mukwate naraba so adabra baitu garuka motoka abojoka bahura abandi mbwa abantu bakubona manya biki nyonka tukadisagreeing habokuba abantu kibasinga gagamba ngu abana babo baye bakusamba ebigere bakusamba hansi abali kubi nyabagamba omusajja ogutwejja mugerageranya hambera yawe yoyina hanu mu town neyo mukiyaro abana bawo baraba takusamba muitaka hanu mu town abo mukiyaro basiba muitaka hansi niyo mbera zawe no mu town bali mabo kusanga bali habigere hati
haraba kuraga ni ba commenting ni bagamba ngu nyowe tinsa kuswerwa oku manya bikibiki kanku gambire tokusa kuswerwa yihabo omusaijo gutokusobora baita nayi wariho musaijo akusobora kuteraniza n'umukwamo koma kumiyaga asatu kujiko misiko twagaze nyamukaguzi nyamugamba Hamisi Kigundu akagamba aina vision nke yokora farm tugeze nawe nkasaro nabakazi alo mukaza kusora kumwanga nabakazi 10 nabakazi araba kusa kumwanga taro yadde no usahu so buli muntu abana level zaye munsi mungu kandi nyo abantu engeri kale kusigikira abigambe bya abantu bakubaza na abantu bakwikara ne bakomplaininga ngu aina abakazi bayingi aina abana bayingi okwikanolemerera obujunanizibwa yes no bakubaine sente bato obujunanizibwa bukulema hati nyeke nkwenda bagambire kintu kyokubanza nokubanza okura Salongo tali musajja munako wa musajja inesende zaye akusinga adera atakusinga abasajja banyu bake nabayingi abali mu town muna abakusinga iwe no musajja wawe aina mataka akulima aina mamotoka muhanda gakora transport tokumura Salongo mukubugayi akusinga obusajja bwanyu bwingi hataoni hano hati tino musajja kwata kagura nekyoma kiya chokwesera bweserebya yebyarabaga hire mukulima na yeserebya yateka ne baro mukanta atobu twayendega kunyumirwa family yange biki ND family yange ne nyumirwa tuli hano aine baro mwaye aina ikyo makebicholi nabaheru nikyo bakuseraho okuhura hato ye totogo muntu munako kandi kintu kya kandi iwe omukazi bokuba nogamba tokusakusoro mu Salongo iwe na kike kyamane kyo kiza abakazi bali nko kuba norurangu bo bakaikara batekana ngu buli muntu wena aba nenchwamu yaye ati Julius iwo oli hano oina alokusagenda okusobora butagenda habo okuba ngu buli muntu wena mbomezi bwensibu nayenda obusinge buba first okora Julius abakazi abo kubarura abali no musajja ogo obusingo bubayina bukira na abakazi akuba no musajja omo mu maka ataina businge habo kuba nyo love nyabo ine mu kichweke ekyo tinkagiruraga ku rugambaho abakazi bakweno musajja wabo bakuhimba musajja wabo buli muntu wena kwenda hakire afune chance amwikale haihi no maingeri kikumanyisa kandi hati nekindi takusorora abakazi nekindi kankugambire badogo buli musajja wena akwendeze bitini sanke bya Salongo eri makazi wao nabikuha leka nkugambire buli musajja wena yende mukazi wa ni mukyali hali nanka Salongo ogo hati katujja kubaletira benja 10 minutes nawo murole wakijangi kandi wona wabana ina bayingi muno aina abana bayingi benja abamu bakuvuga amamotoka abamu bakuvuga abamu bali ya heru buli kichweka buli district aina yo mwana okuhura kyonka kandi we Salongo ekyaikya man ekiyakozere ngo buli mwana wayamuina akwikara na wao kikenga akwikara na wao takunaga mwana bona abasoroleze mu kichweka kimu abakazi baye bona bali mu kichweka kimu okuhura ngu okwesanga ngu omukazi ali yandi baina complaininga ngu omusajja ogwo akusorora omusajja ogwo nyota mpabuire inywena akufuna obwire bwanyu service yanyu mugifunira mubwire kandi busawungenzere kurugoko atara mukaza complaininga nguwe ngoba omusajja tibagimu bati bamufa bona bagagibahera mbwire bona bakusima service so Salongo tukuramukize nkakurura wena osemereire ku meeting obyakwesere hali kumukwata mu ngaro aina masanyarazi abazanyarazi wagahura yangamba manyati baramukya bakoze bata oyemereire kandi ato mukuru omwemerera so oyemere maiso ga president Salongo ina masanyarazi akwende bitini sabigi nyagamba wewe obumbaire ngenzera aho mbaingenzi araka akanangana kana ka converter ka sound akabaire kanyebere ningendo mukao katabara nyanzira of course ni mpakuka kujja kubasanga tukole show aro musajja atibwe mbaini ngaruka ningenda kuyashanera isomero yangamba Julius mbaingenda kutoze namba yawe nkuterere yangamba bunyolone ekyakwetaga
oli musajja w'obujuna w'amaani muno oli musajja w'omugaso muno mu Bunyoro hano iyo sabutakimanyi yangamba ondabiro hali kiri atete no iruka muno yangamba hananka hano kendeza kuiruka leka kuiruka muno Bunyoro tukiyakwetaga of course njakikenga anti mbaire ninyiruka but ekinsingire kenga anti sometimes iwo sabutakenga omugaso osabutakenga n'amaani gaawe but ariho abantu abandi ba appreciatinga baddoga emirimu yaitu eyo nibasiima ati iwe Julius okimanyire ngubwire bunu tuba hano nitukora program eno kyonka kandi program eno ina abantu abekubesha mu business okusanga ikalire hamulimo taina hogenda kyonka natanga kufollowinga program yaitu nafuna mune byokwega hati iwe bwire bunu Julius osakurora ngo ebyokukora otakumanya omugaso gwabyo ngo gw'amaani muno baitu abantu bakusiima byone bitukora bakusima obuhereza bwaitu okusanga abantu ni akwemeza nagamba tukusima bananye mwine bigambo birungi ebimukora ki ebimubaza okikenga ngo ekyo kyole kyangu abantu byone bitukora tukole kitu eyongere genda mu maiso abantu of course bayingi babandi basiima and niko kurana kwenda kugamba abantu omuntu otakendeze oba kunaga business ye otakabalirize ekintu ekyakora kukinaga biki banzo teremu akasani obarante abantu abamu depending aho you understand otakabalirize business yomuntu mbi okaginaga abantu bakaginoba obabiki sometimes tekereza hala abantu abakulya hamusaijo a business it is kiri nkogamba nyowe badogo nije nage business yao tugeze yakalio kyaba bikingambe badogo go abasibe batahaba bibiki bakransi bakoleki bakunobe and yet badogo ina abantu bayinja nyuma abakulyaho ne barolera na family zabo ni basasura habwa business oli barugana na kambunse eriyo konkana ijana gamanzire mu house ya bad dogo omwana ogazire mu house yawo garona abandi abana bakuherera omukamu aboko abakolera abazaire babangi muno bangi hati Julius onyaba isikibanga abo bakurolera abakira abashya abadansa abo ni babarolera family zabo usanga obundi cyali families bakuruga muziriki zitaina zitakwesobora ati nosanga omwishikyo gwesende zakora nizakurolera abana bayo musajja akamuzaramo mwana obundi akurolera no muzaire waye okikenga no isanga ngu tuina omugaso mwingi mu bantu kyonka abantu tibaroro omugaso gwaite ebire bikira tibamanya ngu tuli bomugaso tuli bomuhendo muno okikenga ngu kyonka okusanga Julius ngu omuntu narugayo na harano omuntu habokuba ngu akatita akakufuna kakumuruma oli nahikana extent egenda kumugendera mbafumu akoleki amuroge business egwe obundi amuharane amuroga amuite bato nkukaguza omuntu ogo wokuharana iwo manyire omunsi muno ni oli karamu mpaka oli hangaro bomezi bwa bwona Julius busawo munsi muno agenda kuikara mu mpaka luberera obaba kibaza batamulunyono agenda kuikara mu mpaka atali rugamu ngunobora harana Julius ogadira busaru hanga kamuhakalenda yaye amanyire Julius agenda kuhangara emyaka 5 amanyire bad dog agenda kuhangara emyaka 8 eki example nikyo nkwereza ngu buli muntu wena omuntu bwakubano baba kuba kusobeize leka mukwase mukama ruhanga okikenga Julius abo kubanyo Julius nyine kindi kinge ekengezene nyega buli bwoba neiko nokufuna kuba kutito okimanyire iwo buli bukagenda ukaba neiko katanga kuhara no muntu atakuro yo no muharana oyesanga iwo niwo no ikara no bane bigorereze bisirani sometimes arona abantu abakutuhara naga tomumanyire otakahara ino muntu banze wekaguzo omuntu ogakumanyire oli nagamba Julius ogo mumuroro ogo Julius omojo gwata hamuojo mubimu nagirenge sombi tayendeza Julius baitu kyonka
twene kiwaka mukoraga ya deneki kyonka uwo mutima gwaya kurana ataku kwenda kyonka tamanyire Julius bantu bayinga aba nabo abakumwenyumirizamu bantu bayinga abakugamba Julius ogo mufunire mu kinu na kinu okikenga Julius ngu omuntu nakuharana otaine kiwaka mukoraga ati ekintu kyokuharana of course enseno buli muntu wena baharana aine kyali awamani omuyembe ogwina ebijuma nigo omuti gono gwine ebijuma nigo batera ha mabale anda nyo kwenda kugamba abantu badidogo nyo halevo inyahikireho tolimpura ninyije hano ninyebazaho ngu like clearing myself clearing my name over allegations over what someone has said you understand nyo wenka ikalevo nti hati bwo kuhura nibagamba Julius ata hati na hati kiryoki iyo kitwaliraho niwo kuma kitwalo otyo you understand bora ora nibagamba Julius ogata musuma itizoki kitwalo otyo ndi musuma to sa kuundora ninduga ininga mati ntaha musuma tinda haki ntakuba nankagambire ndi musuma no way ekyo kambazo it is okay naiwe kitwalo tu mlingo kikali and by the way ebintu ebigambo sometimes engambo zitwarwa abantu abasirusiru abataina nabyokora kandi nabo erazihulirwa abantu era abasirusiru abadomadoma abataina byokora buli muntu wona ahulirize ekigambo kyo mutamuleteire kitaina makuru naiwe obotaina makuru ati kandi nkugambe nekintu ekindi buli muntu wena ajja kubaza buli muntu ajja kujumiza halo omuntu kimanye nti naiwe baba kurugireho aho aino wagenda nanyumizaho about you okikenga yes ebyanyumiza ali Julius najja kuruga hali wacho binyumya badidogo naiwe ajja kunyumya omuhange agamena badidogo gwala ati atarugira ali Julius hati kandiwo okura Julius ebire bikira nikyo kurwa tukubagamba abakazi ekindi kyabalemeseize n'obufumbo luli rugambo omukazi nibukyanye nkyakara omusajja akulekeirege mmere yokuchumba oina kumusindikira emmere amulimo oba inagaruka aliye lunch okuhura obwire buwandibaire nogaruka mu kuchumbira omusajja waawe nobugaza mu rugambo okikenga hata akairo omusajja nahiko muka emmere teroho emmere agirekerego omuka nahika nakubinga ngu ebire bikira orugambo oyesanga orufuniremu loss either obo rufuniremu enobi mu bantu habo kuba Julius togenda kurugano kabazaho pini manogwe bigambo akamalira mukasigara mwine nkengangana ni mukyakwatagana obo kikenge kyenkubazaho ungu oyesanga orugambo rutakujamba orufuniremu ebizibu bingi orufuniremu abantu bona bakono bene bagambo go buli bwakaija mu omuntu aikara nazungisa orugambo ogwe aikara nabazaho abantu ebigambo so ati kandi nekintu ekindi ati lero nkombuswezi abasweranga inemwe hale muno rugambo mwendanga nabantu aba babiri buli lokatekamu omuntu wakasatu mu ngonzi zanyu ono wakasatu abayizire kubawukaniza so leke engonzi zanyerezi sigale hagati yanyu abantu ababiri ngeri mulingo mwakatandikire you understand by the way busaho mukazi aba murungi nko mukazi atahuliriza bigambo oli naija araha bakazi badidoga aruhanga bayihangire batahuliriza bigambo nahura nagamba nti tugeze nagamba babaro wawe musangire muloji ya nakugamba nkugambira bingambira ohakutumi iwe nkakukomaho nti ni wataho wa mahule wange you understand omukazi agira response inkezo haru angambo ali mukazi ajja kuhangara mbufumbo ajja kuhangara no musajja wawe yes yarasana bara roba nubulu wahulire bara ali muloji ya nange boda nagitemba boda ngugo oyeberwe ngubulu haloka kwekara kusambirira omusajja orugambo ruhulirizo rugenda kuitira amaka ati kandi nekintu ekindi we had anything that would come between abantu mulinyu abantu gati yengonzi zanyu buli kintu kyone kyokure kijja kubatabura abali muri mu ngonzi kiyehale esimu you understand amasimu abakazi murani mwetaga kuitibwa pressure mukobera amasimu gabasayije hati mugehalire kimu you understand derowe Julius actually esimu yo musajja we kuba neteera otekwa bakugamba gimpe teka yo mukono ozibirize no kuzibiriza ogimuhereze
oba kuba ne bamutera ate abakazi bagira omuze omusajja wayi bamuterera obundi abayira byamire bamuterera kyali twe basajja tuba tujwahira osibire n'okarukarukana okutoza sente ati omukazi advantage yagira omusajja bamuterera esimu abayira byamire abakazi abamu bagira omuze nakwata esimu bwarasanga ibara erikole kyali omukazi nakwata esimu hati oyebere ngo haloka kwatire esimu egyo nikwo kuzimba okugenda kuzimba ngu amasanyu ga gona go baire nago halo musaijo go genda kukyanye nkyakara obihirwe okikenga Julius ngu esimu yo musaija esigareri yo musaija nyona nyo Julius Jose kinde kikambao madamu wange bakanterere esimu ntamanyage batanterere akagaruka mu namba zange za WhatsApp yatandika kebera akagenda ukyanye nkyakara kusanga omukazi wena zimbira kusane baluni nyonya yekabuza omukazi kikeke muikiro kantane kyemukozere nyachulera nyefurafala tukubaza nkagakura nangamba hatatenyi kyalero nkwenda tubazemu nani nyowe tu akana kyangamba nkwenda tubaze muli manye nsonge genda omukazi bakagamba nkwenda tubaze nyamanye nsonge genda maisho nyamugamba tubaze busakizibu ate kagenda kulwana atandika nyamugamba kintu kyokubanza nokubanze ensobe yokozere bayirege esimu yango giyenzaki esimu arona abakopora mu enamba baterera bananga olibino yade ne bakuterera sazi ngani ngikwata oba kurugo oba hao nyali nkwasire esimu yawe ngu Julius nkwenda kuboliki abakazi nanya abasaidi ngu otakwata simu yo mukazi halo akakwatira simu yo mukazi niye ntabuka ine mugenda koraki kufuna otakwata simu yo musaija esimu yo aro yanzigire ninduga musho tukabanturuga musho nyagwa hao mabo banuruga musho sometimes oijaho jwaire musaija butwara ati nyagire kaho etaka genzire mu password otro twanvitikiza twantwara yajja yagikebera pressure kateroli yagamba nobukiriba kiki tindiyongera nesimu yawe ngiro rankaru kaida tinyenda nagisemberera ate ogo nyamanya munabize pressure kamutera twamwiruka n'omwiru na nyowe akangamba taligarukira simu yange nyamugamba esimu egyo haloka gikwatirawo mpaka zigenda kubaki ntabuka ine ngu ekinde kitu kwenda kuboleki abasaija ngu kintu kibi muno kuba mu ngonzi zanye zimuina mu maka kandi okatandika kore ebintu bigenda kubaletereza koraki kwaukana okatandika kutoza ekinde kijja kubatabura abakazi bansobera ekinde kyenda kumanya Julius omukazi wawo hona laka kuraba bakumugambe ebigambo ekyo kikuikalege mutwe ngumu ekyo kubanza nomukazi omulema barani bamukwana omufu eriso barani bamukwana hati wo wawe ataina okizibu kyona ataina damage yono kuni ati bagya mugamba ebigambo mukosi bajja mugamba hati kikuletereze kyonkangu iyo haloka kwata okakwate simu yo mukazi wawe ngokwenda kebera entabuka inegenda kujamaka nanya abakazi esimu yo musaija girolenke kintu ekyo tali supposed kuba no manyiza ngu omusaija simu yayibara agiteira asawa no baraba muterere esimu eitho muimukiye omugambe bakuterere esimu obundi missed calls arazisangaho otagaruka mu kwate esimu yo musaija ngu kandi kandolo hamuterere arabandi keke ngage bagenda ni bakopinge ni nanke namba nibazikopinga natandika kubaterera amasimu natanga kujuma bwara sangeri yo mukazi ati nyaruhu aroho oyateriro omu ekiba mukozere akamuterera noli na watali wo kusandala ekiya mukozere kandi Julius omakinyumira akarandika kumutekera obuno obuzina omanye kinyumira obusonso murobo buzino omukazi bwatero omukazi mugenzi waye akoporoire namba hata kasanga nola abaire ina love yawo nyingi obana wa ali muraro oli yeyongera osanga ati okujumanga nokuba simwa nguyo musaija nikyata kuendera musaija nyanga mbakinu ati no isangango kikionka kibatabuyire kandi mubaire muri happy esimu yo musadeka kutolereza by the way abantu mbagamba twali kigambo kyo musajja wao kyakugamba
omusajja wa agambire akukwenda twale ki akukwenda leka kulingulirize bya heru leka kulingulirize byanka uwagambire akukwenda period ebisigaire it is background noise webale muno ebindi byonna toko background noise omusajja agambire akukwenda okutolereza ebisigaire byeganyire background noise byeganyire ogirugeho so burano yenda kuhangaza obuswezi bwano yenda kuhangaza omuntu wawo kwenda weganyire simu ye weganyire nebigambo weganyire kintu kyone ekikutaha hagati yanyu babiri kyeganyirire kimu kandi haro muze ogwa abakazi gubayina ngo hati omusajja wange akozera obwenzi na nyoka ngende musasule Julius ekinde kyo kibaza kwesasuza kangene nye sasuzo omusajja ono kinchitingirege na nyonki chiting oredole mu makago omusajja okwenda kole nawe kyakozerege ekyakozere ati kwenda kola nkenke nkozere by the okamba gambira abakazi omukazi taliba musajja omukazi ojja kusigala oli mukazi n'omusajja you understand ekindi kikusinga kulemetsa abakazi abakusinga it is kwenda nkakubanka abasajja ekyo tikikusoboka you understand omusajja ruhanga kamuhangali musajja kandi noboli kolota toliba musajja oire kitu kusakuterera abasajja mukoro obujunanizi babanyonko abasajja bako bikufura musajja agumire mumaka kuhikiriza obujunanizi bawanko omusajja so obujunanizi bawanko omusajja buhikirize iwe kakurura musajja mukazi wawo hati musajja wawo manya hati agaruka saha mukagaza kiro ngwari nayo kwenda agaruka musajja mukagago kiro oya soirondi ekyo murani mukienda maybe mutandike kutuwanjura abakazi baina nomuze ngo musajja wange nkwenda kutandika muhamatekani nyamufugo mukabuzira abasayi biro garukege sayi biri omusajja aloka kwika mutera amateka agenda afuna omukazi ondi owarubaju atakumu amateka alala afunira go businge haba kuba yukunu buli bwagaruka omuka omumaraho emirembe okikenga Julius oba kandi tabasajja kinde kyakize tutalibaniza mu bwomezi bwaitu kubandugire mu town nyikaininka karukana ne sente nkagaruka omukakani nkaisana agarukire mu nkomo okatandika ukaira ndi mwana mutongo ali nyizire timanyire ngunyiziro go mwange ngezere mwana ibani hongezere arayeje ati keda ibali nyono ntekira ibitamateka no gente ni wanso ire ntekira matini abakazi ba kufuga abasajja hata ali muna bana abasajja chala bayine kizibo omukazi omukani we nafuga omusajja hati bwo aruga hamulimo no hanikote mikono obwa maragi hani kwa mukazi natanga kuchecking empali zone sende zokozera biriye ego oiroki badogo oiroki kusigikira arokuba maybe mukazi nwaina akasente niwe na taisa akasente bali ninyonya kuswira izile makagango bojongo gambire nyonyi na no muntu umanyire hameni street yaita ali tutundira doka yaita omusajjole buli bwataho muka omukazi we ekyo kimanyirwe ngo ako imkyabwe mkyate mkono omusajja nataka kebera nikongo senda atazitwara mu bwenzi manya niwo mukazi budgeting sende na imkyate mkono natanga kuya muzende zona ato musajja twamugamba boraruraga akairo ko kutaka ikiri esente zimu kolegeki ozaula hakiro bondo zawuzege na mobile money akeberaho mobile money epini agimanyiro mukazi okuhura toko ikizi bagena ne sente zo otamusoboro otayimukize mikono akayihamo sente zone zoko tinyowe arebe nyayangire no bunkuba ninkwenda anta mbunkugambire password yesimu yange nyowe jokyo mwendo Julius mbunkugambire pini ya mobile money yange nyowe Julius kyo mwendo tinsana kugambira na sente zenyina account I cannot no bunkuba ninkwenda anta toko ikizi bana kumanya sente zenkutaha ya bulikiro ebintu nkebi some things ebintu ebiri no sense ebyo nibe bindemesa nyono kuba mu relationship ebintu ebiri no sense nkebyo ngo nyowa amasimu gange amasimu gaitu nayiba nyowe buli omu busa muntu kyasereka mugenzi we itwenda buli muntu amanyire password ya muga nyono manye ya ota ati nabasajja kamba gambire na kano ebyenkumu bino fingerprints
mutabiteeka munanka mu masimu mutateeka mu binya bya face na fingerprints abakazi babikozesa go byamira kuziga go byamira ojuwahire naija nakuteeka esimu ne yaburukuka naija oba nakuhimba ekigaro nakiteeka mu simu ne yaburukuka men avoid those fingerprints and avoid those facial detections hamasimu mubyehali kandi okubaola tusigale hapatana tusigale na pasu kandi na patana nazeba kutera gebisani na rahati sime aikare nagikurukutira ati tusigale hapini numbers na password kandi okimanyire ngu abakazi biro bino ekizibu kyabo kiri kimu ngu akwikara natolereza omusajja wayi buli kintu kyone kyakakora bakafoka ba detectives okikenga ngu haliyo nabakazi nateka mu abantu omusajja go mundolere byakora hati no yikaguzangu obokwika extent egyo ekutoleza omusajja wawe byone byakakora omubara barabaina yo munywano wamanyira gena na clubbinga omarondolere Julius ogwabaire no okimanyire ungu haloka kwikira rulengoru iwo taijwa kuswera bojoka mbagambira abakazini omuntu wena yazire mu bufumbo orugiro omwanya oragira abikika torondora ekinde kikakwataga na halo musajja kuhondekereza mweganyire kuhondekereza abasajja omusajja no wakuhura inayo mukazi ondi baita abaire na kurolera kurungi iwo takamukuwataga otakahuraga kizibu kiona ngu baitu no bakuba inayo mukazi ondi iwe kikukwatiraho nkaha ngu emera yangire gigura abana tibakusoma ishoke tolisibire ngu ayangire kukolere kyo baire no musaba ngu ekikuru simeke ekiroho otagenda kurondora omusajja kumuhondekereza nicho tugambire gekiri iwe twaleke musajja wa kugamba musajja araya gambira akwenda take that twaleke unto kagamba akukwenda period ebisikaire byeganyire omusajja arana ikizo bujunanze bawayimu maka ebisikaire leka kubiringuriza byeganyire you understand bojo abakazi bali aromukazi omoli oli chia fama ya nekigambo kyabalizi ekikuruma abakazi TikTok aba commenting apa ekikubaruma muno akagamba buso musajja womu atakadupa akadupa bado mazima mazima abakazi kambagambire busaho musajja womu nkwena nanye mwikale mukimanyire ngo ekintu kyokubanza no kubanza abakazi mutahaba ingi ekyo nkwena mwikale mukimanyire ngo muri bakazi baingi muno inywe tibana ino tudabolinga baitu batudaboli bakaba ni bagambo musajja obairo ina esente zikumara ni babara bwire no kusigikira bwingi bwa abakazi obairo ina esente zikumara kulungi ko musajja no sobora kulisa abakazi bawo buli musajja bwire bona suppose kuba na abakazi mwenda no actually ata basajja banu nka farm manager government inakubateka mu sente bongere batuswerera abakazi banu bakuru muri mugwamani umusajja omukuba ina abakazi nkaga na babiri that's a big job ayambiro na government abusanga abamuhala abakazi bakoye bali bamalaya tibaina mirimo bakozere ni bakora biki barateka ine mwasalongo amurolereire tagenda complaining nyoti tuina mirimo manya mutere mirimo government akwa already abakazi bona abateire mu business abakazi bayo kubarora ngubuli muntu wena ino mulimu gwakukora nobokubolo mwaye mogo salo okusanga aliyo wakwasize yoja ku managing amamotoka yoja ku managing bara yoja ku managing sente zange aina ino wa ku managing sente misi yi baina na wa finance matiyaka saijo tamro finance wa finance matiyaka saijo bamuine bado salongo aina cabinet number aina cabinet aina speaker I know what the wings so what defense I know what health aina nasenga aina misa abana meetings baina na parliament ya haiguru kula ntu abaire mu parliament ne ikara ambo hate ono mukazi aterege mwana wananka ni baikara aina nenkomo yagira nenkomo boleta nanka biki ni babanze ni bakumuza wo munkomo ikikenga
no ibanze no ikaramu mwe beberonka nibyebyo nibakwage byuko bayitoli mu nkomo bakusibire oliyoko ate omusajja akogo mu rugeho ewe bayisalongo omusajja mugezi munna bayirali omuntu atakwekeza ngo omusajja ogwo wamaani iyo yadde omukazi omu babiri bakulemereire noikara notoka n'omukazi akanfokera mukazi baitu waina nkaga na babiri no abakazi bano kikubaruma buruma kikubarumira kimukuru omusajja ina abakazi abo bonna abakazi bepanga batereke ati koroleho mukazi sajja aina nkaga na babiri kandi akuongeraho utarole enjwere mpya akagambira kwenda ekubanja bakazi ajja kuteka mbasatu akutekamu agamba ajja kuteka mbasatu omu babenkaga na batatu yaturambuza noturambuza ngeri rooms zikuisana ejo drive ya kiruhanga wange izire kunukoraki aho bakiabo ba drive ya kiege za bano nankono chairman na za nanka za politics ono nankono Kadiri, is it Kadiri? Ya Kadiri Junior. Oba ya nanka Junior Kadiri. Oba ya Mulani na Mulani taikaro. Junior. Ya Junior. Aba nanka politics zitabukire hati. Politics. Omanyira program tugikoleera hano Hoima Resort Hotel. Ati tulamwanda bakuraba ebidongo nibe mu kuhora ebyo. Baitu nanka politics tabukire mutawo naho haluka kuraba bipande zitabukire politics zitabukire bakusana yo biro ijozi bakwaira akasente aka politics busoya sente zenku basaba zikiyabalema baitu nyoti njage winga below that sente mina kumpe sente zenku itaga bangi of course abakwijja baitu akasente kabo kakyali katito mutekemu akasente bakyali mbya nanka bagamba nkwende sente rote sente nyingi mbya nanka ngumanya campaign ingire nanka karuru kange nkasigaza ko muntu mumpe sente akwenda karuru kange give me money akwenda nkuterere campaign ngene nkusabira karuru give me money so ati buso banja bakwija baitu busaho ya ka meeting ile sente zange zinkwetaga arakazi meeting ujja kurura tomanyire ni mutamya abantu buli video yange yona kisani kiyaye buli nka kisani kiyaye yes ato barakazi mpabe pap ezinkwenda ujja kurura yu so politics zitatwaukaniza bad dog politics akaire kanu ka politics kabakazibu abakazi bangana mbwa bukubo mukaza kwagira nanka omusajja kwagira nanka abakyakomere gonza you understand politics zinu nuhasa abamarogo muno aba politicians zao barugangana bad dog barugangana baisana abasambi bempira aro musigazi afuire gaho abagema yesimbire manya wali wefudiso ba yesimbira akikaro kiya afuire gecyaro musigazi ate ujja kutandika kurura accidents embaganiza biki politics abamu kusalira omusajja agambe politics is a data game akahika politics is not a joke tikiri kindi nzibu munonkezo mu Uganda iwo lao tomanyire bamutumire game twinga atara abandi bakitwara kufano kukira politics you understand hati kandi mu Uganda muna akajja politics ya blackmail yokusiganga nenziro yokusiganga nenziro bana nyekinde kenkaguza Julius aba politician bona abwaki bagira omuzogo okuyija nibatugamba ngenda okulimira enguudo ngenda baletera amasanyalazi ngenda bakolera kinu ngenda obwire obwona baba balinka ate kankugambire bad dog iwo manyira abwaki obo bano kwano musiki utakabyamire nawe omuterera amasimu buli dakika litiriti norahira buli kimu baitu buruka mara kubyama nawe biba bikozere biba bihoyi esimu bakuterera no mugambo okozerota ati no koru zizayo utandika zero ranko no gamba hatono bakwendaki oba kuntira kwendaki so na politics niko zitiyo hano abanaisana kukwana abanaisana kukwana baitu kiro bwalia
abalire kyayiki bakiko ne namba rara hinduire ajja kujjuka naende kisanje kyakandi ne namba barara bahinduire so politics baba baisana bakutukwana definitely niko kikali kiti hati iwo ba incumbent bana babayireho barana campaigninga akugambire byakozere myaka 5 ehoyireho akozere biki abikusoborole ngunyo wenka zire kinu kalima amaziba ngakoreire enyengudo mbahire mirimo biki babiki so that murani mujya kumongere kisanje kiyakandi mumanye nte ekihoyire aine byakozere ki kandi nabibole kiyaga mutahura burankozere kinu abatwala bolekie obukakafu buroho abantu abo kuba bahalimu abantu abayino muze hatibwire buno tatandikire campaigninga kutoza akaruru narora balimide orugudo for example nko rwaitu rusako kuno waitu rusaka akasasiro kun nanka hanu gwa coronation kun orugudo rubarolimire hati natanga campaigningira orugudo runinyaro limire baito bobwire bwona mwikaire nkakurulima bojo katuvugire biruka mubine abe mu spring zichwekere obwire obo bwona mutaga mulinka eke kinu nike kisinga kunduma Julius ngu obwire obuhika abasajja abani batanka tudupa kwenda kutufora ngwite tuli badoma muno bato tubantukenga ngu obokuboli politician obo muntu yahimbire akaruruka yiya akakuha kozesa chance egyo esente abakuba Julius abantu abusente bazifuna okura funa yakairo gamba katugende tukole borehole okura ngumulime bowegyo abantu banywere ha amaizi okura nguna abantu niho rakora kyora abajukizaga wenka batera hebo obokubatera hebo ngu abantu akiyara abakusomba ha amaizi bajja kwikara bamanyira omusajja onaine kinte kyatukoleire okura Julius mukole emidimo amaziba galiyo kwa gakwenda gadabiriza gakoraki gagazao obokuba norangu dero ofune yeisomero nyonkubahereza amagezi inye mukunira mu babagezi muno baito naita abantu baansi tubatuli bagezi ntukenga inyo mukagenda iguroko ni munira mukenga muno funa ye kiro ogamba musara gwange guno muri milioni manyasa tunazinga manyazinga funa ye kiro ogamba kangene funa isomero lya businsirinu mbagure ebitabo okura ngo abantu bali kuba Julius hiyo manyira kantu katitoka nukakuendesha omuntu mpaka last by the way oiriho government politics zikasisikara badogo omuntu bwaba yesimbireho abahereza sente abandi balya na maloni hati bwalya loni abamanyire bwakulya ekyajja kubanza kukora kusasula loni yalire you understand era ebyake kusinga agirwana kuranti aredoing nanka aredeeminga ka sente akayateiremu you understand niko okurorera y'abantu nkubagamba buli politician nakuha ka sente kaliye yes bora tunga politician nakuha ka sente kaliye kikenga kaliye oba kwaherezinga oba zinga hadiya habukuba nayo kubasindika kuliya bagenda kuliya kandi kire kyo akakumara kufuna akarurumbo bakamurangirira nabebo ina nabebo osanga nabo Ruganda inyo nababeberwe natera simu mataki yakwata kandi yabaire chali wawe na nyonyi nayo chali wanga akanyebwa yakanyebwa so niko bikali bwaraba kwaira akasente bakainga kaliye bairi jwerinka ora president na akijumira na agamba muleke kulia sente za politicians kubantu kubagura bera tibarakoraki nikyo kubanze ensi yaitu abantu bali banako omuntu akumwa just a t-shirt omuntu akumwa just emitwaro 10 nyingi omutwaro na abandi hadi ati osanga ni babalekera obundi bali nke babaire besoroze nka 25 ni babalekera emitwaro nka 10 engumi nizijani zicumuka kyara derati babiro walingo lagana nagura boxes za sabuni na manya hati omuti naguchwamu Katolika sabuni ujade gwe sabuni sanukuterera busi malo kumpa mutigwe sabuni hati politics no hauza hikire kandi zitabukire kubera abesimbiro munanka mu ebipande bibingi muno kandi hati bakusana this time aba politicians bajja kuteka maka sente kaingi
baitu Julius abantu balina complain nanka hamatara gaitu gano security lights zaiti za mihanda balina buli tukazibazawo complaininga muno amatarago lights zikahuwa mu town ojuka Julius ale town nungeri yakaga mu town ni bakyamara engudezo zona ni ata ma battery bakagaiba bayiba biki lero we wajayi baita abantu benyina abagagateka ni babakagaiba asente za maintenance eje project ya youth mid It's kubeta ina sente za maintenance databaire sente za maintenance bero naita abantu tubintu tubirinde nkaita government rabe twaire ebintu tubirinde tubi hata by Mary Julius omuntu wabulikira sakurugana atembe kikonde eki kya masanyaraze eki ati nikukugambira naiba mwe bato ati nikukugambire banu benyini kampuni zinu abascrap tasa kutemba iguru tasobora nayo abantu nagenda bitarebe security lights zitwino munatemba haiguru mu bitarebe bitugira nayi hamwe batteries kampuni zinu zenyine zibikora ebyo nize zigimara nizibibayo abakatero isas nka baitu manyoki mayaba basinga obwingi bani benyina babiteka ini babakoraki ni baba biba hati kandi buno bu pavements bo haba butwara iziti niko babweta buno busweke ebina byanaka bya sewage bo haba butwara usanga nabo babuyibira areki nyabayi ninja kugwamu bachuba abachuba kimanyisaki bara tina ino geno guraka nanka ko rugudo bayina abandi mwetoleze enkomo abantu abandi betoleze enkomo nkuga baye bakwase gene ekintu kya government ekyorugudo ruhanga wange bakusiba amulekege kwetoleze enkomo mugieto like omayikuba muntu olaho no gati kantozo rufu kandu toze rulinka abantu abatoze enfu baddo ati oba kusiba bakagamba okwatoko sorugudo ruona kale bakakugamba kale korugudo rwa rusakoro ruona of course okubutajja kurusobora ni bakusiba abantu batoze ati webi yawo kubohoire abantu batoze bakugambe kora jasaka gunda kakarusakako aka kale kana karusaka kusirimuka akisharu wako tekwikana kilomita baitu kakole nibora akagaza tekwika wadde kilomita tekwika iyo bagenda tekwika na de half ya kilomita bagenda kukusiba obasobole ata abantu betoleze enfu zaabo so bintu government era betu bitukolere tubirinde aro ati atara government kakole engudo aro hali ndabo ku mugudo akola simisa banikire ebitere banikire ebihimba banikire niko gamba inyo government mugifunire muno engudo mukika kyo kuzirubatirawo ate mukachwamo kuzanika obwanikao timu barora tibutaro hali mugena ni musanga banikire ebitere manikire manya biki engudo birabire obusinso kandi ati businsi town eri bize night basobora biba mikiyaro uko munda kaliba tere kola soko hali engudo zitali bize barati businsi town eri bize ora yanikao tosabi yani baitu nyonshire ukumbasanga banikiro ati no bwakuba nanka nkijweri nkabakaiso ukasanga kola sibagyanikiro mukene mali kaiso na nyanjoko usanga mukene bagyanikira kolasi ananka nibo pavement nukuntu hari bari batirane bigire banikiro mukene banikiro mukene banikire nanke bitimba byabo so mwebale munaba kutuhondera hantekaniza ikirerezi buli kya katanu nuko tuba hanu na bad dog tubazawazamu ebigenda maiso munsi buli kya katanu ntekaniza eno tugikolera Hoima Resort Hotel no bakira kuhostinga tukubasima muno mwebale muno kuhostingaga director na management mwebale muno kuhostingaga anka Kitara TV na ntekaniza ene yekirerezi yes every Friday esaha 2:00 ebagyo
kandi Julius abantu buno obunanka bwa obusarasara mubo atobaruro program obanira nibo obutukora especially iriyo iri ya YouTube sheni yone ba YouTube 1 hour plus eba ya YouTube kibakirungino ogenda no girora nikyo mbage ngenda kaba tubasobole a YouTube aho gendaho osange program yaite ijuire ituba tukozere kandi subscribing o subscribing otuhondere kirungi muno honde to following that is the only support you can give us kutuhondera kutulikekinga kusubscribinga hami kutu yaitu yona niyo support eje yonka you understand so tukubasima muno of course kubajukiza iki okunywa ekire kyampenkoni kitoze maduka gonna gakutunda ebyokunywa bukubano itageke kunye kitajja kwa hangover kitajja kubyamirira kitajja kurumya mutwe eri mpenkoni kunywa kyampenkoni kitoze omaduka gonna gakutunda ebyokunywa ojja kuba nokiyetungira of course nobukwano enda kurubata rubata na link bus bokuba hona halo kwenda genda ruwa pakwachi buli rugudo ruona duro ebasi ya link bus hona halo kali ojja kusanga yo obuhereza bukweka ojja kusanga itamino yaitu gendo booking urubate na link bus by the way tinku need antaruho bus service zone kusinga link bus obuhereza teriyo n'obuyonjo customer care bukibyona bus zaite za linki tukubajukiza ne bus egi ya saha 2 mugiye yambisa kwenda kusima abantu mayongere Kampala amayongere gijumbira ya saha 2 egiruga ho imasaha 2 za Rwebagyo na Kampala ne ruga ya saha 2 za Rwebagyo tuzikozese aro kwenda kukwijja kurara Kampala oshobokere no subura noenda kubanza kora hane mirimo gikozese saha 2 za Rwebagyo kandi aro no kubosiranire Kampala noenda kujja kugarukura hoima na saha obire bukukwasire gikozese kurungi badogo kwa tumalize show inabo kwenda kuramukyaho nkuramukya munywani wange Morini Morini mukikubaho mukikubo opposite mwagabaho atera posters mugene muhagire pinimani bageta batanaka yayi Brand Mark mugene mu supporting akora posters nungi Morini munywani wange muno kandi atamushikya girengeso ahandolinga kurungi ba customers munywani wange Menzo nkuramukizoho Moze Matiki akora ready yaho banywani bange nywe na banyenda nkubara mukyaho nali mukali abanyendeze birungi bazaire bange mbenda muno nainya abana bange mbenda muno mwebale muno nyati nyowe abatanyenda na nyoti mbenda boyo omuntu bako batakwenda bad dog tamwenda nayo tamwesibaho abantu abandi oli bwakolekeza otakukwetaaga muhereze na transport yo kunoba agendere kimu muleke kwesiba abantu abatakubetaaga batakubenda omojo baraba kolekeze takukwenda okwesibaho waki muleke dump the idiot ogende okole byaye byekugasa muleke kwesiba abantu omuntu akolekeze sign zitakwenda nomwesibaho nyoti bojo tinsa kwesiba omuntu atakunyenda bobo takunyenda mbanta kwetaaga sometimes mukubaga ni musisana space tinkwinira nabuyire mukubaga ni musisana space y'abantu abumugasa abaina kubamba omezi waitu cyenda sana so omusayije baraba kolekeze takurota kwetagaleka kumwesibirira ata abandi bakubaga na hope ni bagamato omusajjo najja kuhinduka no sisobwire bwabo bwabusa you understand dump the idiot move on omutima gugujja kugugura guchwekere gukulume kurungo hiringe ruhanga jja ko omuntu omurungi ondi and you understand kandi kambagambira abantu abakumpuliriza omborabo chwekere omutima oli yakuchwira omutima it is not the end of the day it is not the end of the obomezi babukangira the end of the world obomezi bukangira kwaha you can always try to fall in love again and again until omuntu you understand keep trying tomanyogo ajja kuija next
niwajja kuba obumezi wao. Bobi Wine akagamba ogenda no yesiba muntu mukizina kyaye no nirangu niwo wenko gufunire niwakirayo baitu oyeberongu boramuleka kandi ojja kufuna yondi kandi agenda kuberera omurungi muno akwebese nolo kozereki otago yesibirire buli loleko omuntu okagenda ha muntu ondo genda kulimba ininsiso obwire bwange bwa kandi no isangonu challenge no isanga ngola bena kutalibaniza ola kwebese na kumukwebesa no mukwebesa hati haro habaina ba XC no wejukya no gambo obwire bwa mazire na XO no ranti ato muntu woina sazi no aine bitu bya hindwiro mbomezi bwawe abiki so when umuntu bakunoba bakudropping abakuchawa it is not the end of the world. Try again, keep trying bad dog kikoro obwomezi bunu it is keeping buli kiru kikala no trying abantu successful people babapimira hamirunde yagwire you understand when you fall down always get the energy to stand up and thrive again. You keep walking again. Actually na amani gokurubata kugaraba kuhoiremu yajura until harobora kokobora kasobora kulibata kugenda okaika hirito. Yes, reka tushetane kyakatane kigaruka ho anteka nze kirerezi nyina munywanu wange Jomai umanyira Ivan Jomai following muno program yaite no agihondera muno Jomai nawe mirimo yaito kusime mirimo yao Jomai abantu bakusima obuhereza bwa baito kumanya temumanyire nyowe Jomai angambira lesero buko dio buyaka ngwa signingira abane kidieri kidomere abakwendo buhereza mugeno mwajo kali mubai tutetene kyakatano wiki ekwijja esaha nizera 2 eza rwebagyo. Kitara TV kwegesa kumanyisa.